sayu lut barot ngapat marway beli ngamyo anggo milay ka ikabang ako sayu ikaw mari may paro uju ay natin di ay tangi ba ngaru oh kasi ang sapan kidibang ay ngaru tangan itong ni may tutit yang aku ketia mga kuwa palat magkiparok ng araw sila kaya itang ketia ta kabhabang lik siya wan patit no ini ketia May. Oi kun, balai jayu pi. May. Balai pi mot ang ayu kun. Kit sa may hui ke jing lekai. Jing lekai ayu kun kata kadam na kata. Siya jar noi kata jing lekai poi. Ani kun kata kasi jar jing lekai. Nion man pentit pi hi pajong pi ru besu balas ni. Ini bam sudah kayak Jan, beli kamerangan saya tu pi. Jan. Barai, mulai iya ngatep fiber siang, fibitnya. Tambah mulai kesadan kepuar gofil saya kenal. Jan beli pi angkum ta. Mi baru arngun in bahai pi, baru in hatai pi. Jan beli. Sim kene kita sakit, lagi cuma. Jangan kau tak pengalaman. Ki, lagi lama. Ah. Kung ngijing ba mga otra. Yung bisa batam. Emang letak pi bukan ya ti bam terang sih. Problem kong. Kong ngan lek kasi yung misang mo sikang. Ki letak bam lele le. Lek merek. Lele ra, tao ngan lek nyawa. Kong Ki lek Jan tang bawa lek dekat mo. oi kong ngan lek nyawa. Sam. Oh John, bukan panas ni. Marway ni. Rung. Yang lagi misal. Tang kedik John na. Apli po sa ama. Okay. John, siya ibababa kong kamiwan lang siya ni. Kitang buntang misal buat kitang yakrekan. Oh, kismat haday. Tay may pat ila siya John. May tayo isyong hingin. Tay papajong kipat John, ila siya imtaksi. Papajong ni ka tangit belah misal. Jiran pora macam ni belah nasi. Yang me, papajong na smart. Nama menyiho pa siya. Gimana siya mukmaya to? Tahu misal. Siya misal. Tak, play masang to. Misal ngan lenyap fi sawan biang mah. Mana John me datang kita? Toh, tambah sawan yang mah. Kau tahu misal.